Огородикти деген кылып койдум. Подписчиктер, силер да келдерби? Кандайсыздар анда? Мына мен красавчик мем. Неге менден ушунча жыргап радостный болтам дейм, анткени узе могу огородчиктерди узе алып, анан кайра салып койдум дегендей эле. Анан могу мотыга деген тетиги соседтики. Мен просто менин мотыгам сынып калган болчу, анан эмеден суралайын дедим. Анан дагы мен мондай дорожка эметтим. Ушундай. Силерден бир нерсени айтайын деп койдум. Анан дагы мен бүрсүгүнү зарплатам алам. Эртең дагы могу огородчиктер пересаживать кылып туруп жительге берем. Андан кийин зарплатамды алып, анан 2 күндө где-то выходной болот да. Сонун денек, сонун настроение алып калды. Анан да мен үйгө кирейин. Как-то укташ керек да, чарчадым. Буларды да салып коюш керек. Мына мен ушуларды сундуктагы эмени дагы жыйнап койдум, короче, предметтерди. Точно мотыганы да салып коеюн, анан эртең берип коем да жителге. Азыр деген что-то закат болуп атат, мына силерге көрсөтөйүн. Анда болсо давайте подписчиктер, мен деген уктайын. Анан эртең көрүшөбүз. Так. Подписчиктер, турдуарбы, мен ишимди кылып атам. Бүрсүгүнү деген эс алам. Бүрсүгүнүн аркы үнүсүн эс алам, короче. Мен азыр ушуларды кылып атам. Анан азыр деген мотыгамды берем. Короче, аларды кылып коюш керек, дагы тиги грядкаларды да кылып коюш керек. Так. Аларды да эмеш керек. Короче, карагыч менде толтура. Тилерди алганда ошентип эметти. Огородчиктер да сонун өсүп тур да, ошонусу да мен ратмын да. Тилерге баралы. Подписчиктер уже кылып койдум, могу грядкаларды жакта да огородчиктерди кылып койдум. Эмеден жительге барышыбыз керек, тыкылдатып алганда. Бас кылганда. Житель, окей. Житель. Житель, ачпайсыңбы? Блин, үйүндө жокпу, вроде бы жок сөйт. Каяка кетип калды ал? Келет болушу үйдө болуш керек болчу. Ачык го. Бул не, канбы? Так, подписчиктер, неге что-то үйү сломанный, бузук. Так. Мага жакпай атат. Может, подписчиктер, ал деген жительдик город Бишкекке кетип калган, шааргачы. Бирок могу кан не турат могу. Блин, бул что-то мен ичимде дери кылып туруп атат. Блин, эмне болуп атат ошо күндөрдө? Так, все, үйгө кирдим. Анда болсо подписчиктер, мен салып койсом керек. Анан эртең жительдерден, тиякта жительдерден эметем. Азыр деген укташым керек. Макулана, давайте.
Kandisler подписчиктер, sizler men bayıl. Men birden durdum короче. Hazırla durdum. Işık cancattır. Давайте тамақ ішіп алауға. Сұмдықтан нанды алып, дегендей. Сонан хотя бір хлеб жеп қояйын. Мен анша тілі голодта емеспін. Пока что осыны айтса болады деймін. Hazır деген давайте жительдерге айтып келеміз. Мен соседім жоғалып кеткен. Жанында үміт так, короче. Что басқаша жан екен. Давайте анда. Маяқтан емесім керек. Сұрасым керек. Житель. Пулқан бы? Не болып кеткен? Так. Блин. Нейлі олдыр? Так. Ма жақпай тады. Бездікі маяқ деген склады осы. Мақолына давайте. Тетілерді да қарап келел деді. Бетіне райончик деді. Давайте монтана. Жителдер жоқ. Житель? Да, житель жоқ. Так, ана осы моншы житель. Бұяқта дағанда не болып кеткені? Так. Записка. Кітептен дойсы. Қойлыч, сені дағы өлтірем. Не, бұл что-то ма жақпай так. Все, не, бұл жителдерді пропадать еметті. Так, ақырғы әлі еме қалды. И вообще не oldu те, подписчиктер. Тет біріншіден тет мен соседім жоғалып кетті. Андан кейін бұл жителдер жоғалып кетті. Блин, ама мэр бар кем? Так, бар кем. Мэр. Сенің досың ғана? Так, маяқ жауып қойыншы лучше ба. Мэр, Осада кечінде бір жаққа жолып кетті да, бір жақ. Если честно, мэр, бияқта что-то чертовщина болды. Что-то не то болды, не призрак бияққа кірді бе. Блин, осоны эле түсін албайтам да, ё-моё. Не алысты да билбейтам, короче. Блин, не кетті. Так, срочно қашса, блин, бияқта, срочно, давайте, срочно қаштық. Бәйел, сен еш жаққа қашпағы, алдыға үйділерді де еметеді да. Да, сізден түсінбей тасы, азыр ал бияққа келіп кетсечі. Ада билбей. Короче, мен үйді, evet, ұқпайсың ғой, мен сен берің бі? Азыр деген қорқынышты бір нәрсе болады, атай. Мэр. Ладно, сен анда қалуш, мен қаштым. Все, анда мен қаштым. Секірдем, саваш, житель мэр. Анда қалса, мен кетті. Бәйел, жардам бер! Блин, жардам бере албай. Давай, анда мэр, сен өзің осындай решение алдың. Мен қоя еттім. Еще мен житель городқа еттім, то есть сарғы. Короче, жақайма келем бі білмейм. Ладно, давайте подписчиктер. Осы мен бәйел болдым. Все. Пока.